There ni phai Christian ni Dwarbaguri constituency ka parlopon Rongteke Hemari Ronghang Arong Amrit Sarovar Scheme a project kikim kerang ponji aphan Richard Tokbe hin penlong e ke sompon padupon lo. Labangso Amrit Sarovar along eke sompona jai mekalong ka chepahem phupon laki nili block along block development officer Julie terang pipensi chepahem phupon lo. Lapen labangso Amrit Sarovar scheme along eke sompona jai mekalong Karbi Anglong Autonomous Council Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh terang Dwarbaguri Mondol Committee Amaipu Sonaram Singnar Rada Cyclem Bang Jameson Teron Joshua Ingti Rensing Teron na penili block department arong asara tumpen kitang lok pinangan ke thegiding atum chetong dun rinti. Amrit Sarovar Scheme a project amount ki sik pon lake lak incorruptly ando. Lapen labang so project ke central government Prime Minister Narendra Modi pensi ki pipon a project lo. Lasi ladak langteng along fencing a boundary ta hing ponji. Waiting set solar powered street light anta pipon labji pusi nili block department a BDO Julie terang pipen pherang ke thingnu thanpon. Lapen labang so Amrit Sarovar scheme mate project aphan longle ki pi mate land donation ki pia bangphu Bormon Ronghang amethang longle si chepek pon lobuta BDO Julie terang pipen thanpon thu. Nili block under Rongteke Ronghang Hemari Ronghang Arong jitu Prime Minister Dream Project lake Amrit Sarovar la amounting of rupees 24 lakhs scheme ding ponlo so for taxi pinila sa program padolo sa program abangke ilitum kaching honai ninga chithenai education em honorable Richard Tokbe sir silang pena sa foundation stone li ponlo sila so excavation part abangke isidoi la so excavation part ke by March as per guideline ke by Mars ang bong tang nang jipulo lapen 3 layer system doi so 3 layers along bangke plantation part dupo lake through MGN rega ladak fencing ka dupon ko solar light ka dupon ko lapen jitu plantation na para bangke plantation part to jitu Halapu Karbi Anglong Autonomous Council Richard Tokbe pen kaning chepon ke non Dwarbaguri constituency along sitamik kohora along chuhu hanse rong lapen Rongteke Hemari Arong an labangso a project ding ponlo. Lapen non dak Rongteke Hemari Arong along Amrit Sarovar a project kiki mabangke chiklo jon phong pong pensi patang ponji pu kaningje padopon. Amrit Sarovar a project lake Prime Minister a dream project 24 lakhs do so ang bong pen Rongteke along pini inauguration mane foundation stone ngi fansi banglo lapen la sorong sortum alle ke long dun ji fa rong asar pencheng lok lapen akiru pilo rong pendak romon rong pi ronghang borman ronghang alang li pen la solong le PC uthot pinangan nadakalong le kipipen ajok la so community mate la Amrit Sarovar project dream project Prime Minister dream project chun pon po pusining thelo lapen la song bong dak det kalilang men hanse rong arlong chulong tadu lapen rong mong ve block under pen kahora long hadak bange ching pon bom lo la sila long thom abangke dak Amrit Sarovar a project 24 lakhs putangte into 3 hisab te nang tum kadok le Prime Minister project Rajesh Teron report Karbi Anglong live.